ane aattoppa Xoossaa qaalaa issippe nababoos. Maatiyos Wonggel ምዕራፍ 5 ከቁጥር 43 he sohuwan de'iya Godaa qaalaa nababoos. Ne shooruwa siiqa, ne morkkiya morkka giidoogaa siyideta. Shin taani intteyyo odays. Saluwan de'iya intte aawaa naata gidana mala intte morkketa siiqite. Inttena qanggiyageetakka anjjite. Inttena ixxiyageetuyyo lo"obaa oottite. Inttena waayissiyageetuyyookka Xoossaa woossite. Ayssi giikko iita asawukka lo"o asawukka Xoossay ba aawaa awaxissees. Qassi xillotuyyookka nagaranchchatuyyookka ba iraa bukissees. Ayssi giikko intte inttena siiqiyageetu xalaalaa siiqikko intteyyo ay woytoy de'ii? Haray atto giiraa ekkiyageetikka hegaadan oottoosona. Intte intte ishanttu xalaalaa sarotikko harati oottiyogaappe aadhdhiyabaa ay oottidetii? Haray atto Xoossaa ammanenna asaykka hegaadan oottees. Hegaa gishshawu saluwan de'iya intte aaway bali baynnaagaa gidiyogaadan inttekka bali baynnaageeta gidite yaagees Xoossaa qaalay. Hagee Godaa qaalay hagaattan giikko ha qaalay giyo qofay nunan de'ii? Ne shooruwa siiqa, ne morkkiya morkka giyogaa kase wogan siyideta. Ha"i shin taani inttessi odiyogaa siyite. Intte saluwan de'iya aawaassi naata geetettana mala intte morkketa siiqite. Iitaa oottiyageetuyyo lo"obaa oottite. Inttena waayissiyageetuyyookka Xoossaa woossite. Saluwan de'iya aaway iitatussikka lo"otussikka ba aawaa awaxissees. Nagaranchchatuyyookka xillotuyyookka ba iraa bukissees. Intte inttena siiqiyageeta siiqikko intteyyo ay woytoy de'ii yaagees. Bali baynnaageeta gidanawu Xoossay nuna maaddo. Ta garssan daro aaho qofay de'es shin qanttan inttiyogaa aattays. Hagaa siyiya ubbay siyibeenna ubbaa sissite. Aggada kanttoppa Xoossaa qaalaa. Haratukkokka gatta. Nena ixxiyagaa siiqa. Niyo iitaa oottiyagawu lo"uwa ootta. Nena waayissiyagawu Xoossaa woossa. Iitaappe haakka. Saluwan de'iya intte aaway bali baynnaagaa gidiyogaattan inttekka bali baynnaageeta gidite. Xoossay anjjo. Ha qaalaa nababite. Saroy inttiyo gido.